RTI klembang phu mohon rong pi pherang kia mai ingnisi Karbi Anglong BJP atuma phan lamboi ki pi. Rongkhang constituency alu doloni ogami bong open state along Bharatiya Janata Party Rajcharya songatum Booth Shakti Kendra Vok Sabha mai kangni. Takhai si Langpher constituency ka parlo Kurna ketok kangking ti arong rong sar seru phumang ka chingthia mai mati sar ka chiso mai kangni pon. Kardong birta kelang rado anaphan non birta thanja bang samyu jang terang pi non arjui tha birtang tompe. Kedamtang thereni phai ner kebarni inot RTI klembang phu mohon rong pi amithang hemalong pherang kya mai kangni pon. Labang so pherang kya mai long mohon rong pi pen kapachini pon ki Karbi Anglong BJP asa hemalong BJP is Karbi Anglong district akong chunbang Joysing tok bilapen Karbi Anglong district BJP amai phu rolen kiling atumpen pherang kya mai ingni po. Labang solong mohon rong pialang li CM aphan akoy ki pipon aputhak abang phu aphan ar ni sini niang bong nang paklang thek nang jikali polotang ti defamation a case pidet jipu. Alphan nepnangku, amen non pakrang no alang li pulumati. Hojo alang personal ku mene enmity ko mane pen dota hai mene. Kumamala kapati hileben ketoy po amuni amen paklang nang pula ke alang li non. Alang li paklang tek te pulote la su putak si untuk mangai manhani case pipo. Alang po ansi paper media long si ninggelo mati lage. Electronics media long si padam lo lage. Lamso kali lage. Konane bahai Labang so puthak mohon rong pipen lamboi ki pidungsi abang phu aphan nili koda long si paklang po. Athenon radang no ke banalangli akaya lamdu. Lapen ke isi atum ko anma tangga kacupang lima puthak kinang sodalu antadu. Jong si paklang nang ji pulo tangti pusi RTI klembang phu mohon rong pipen lamboi pipon. Alang tum phantom than nai ma nili court si pi nai ma pu bang si nili kini la si nili ma tha bang ke court along lo pirong po. Court along lo pirong po komat si nili phana than nili court long ka amen doji just eta publicly le pu paklang pier re nili alang da library salam do na than ve ga bang ta la si court to mo pa decide nang kalang maka inquiry pu ka la si pa inquiry pa kuri na la si nili pu daim pu penap un pulote penap amat kali ka penap dik ang pong nili court long lo pidet po tapte ni ini ninje je ako jat le ninje ji pusere ni with documents present with evidence present ni ninje sampai nang lipat nang ter nang hal vek lo nang thar nang hap pu bangke nang apa abji pu lam bangke nang lake library lo mati ni lita risk do mati lan chot na bele ni lipan batai thom FIR na false FIR na pi lake ni lipan na pasung binong mati sop ni clean sheet long lap alang tumle nang paklang vek ni corruption apa nang paklang ni do pulo te ni paklang dai alang dum han ni la Karbi Anglong la ke ni alang tu aning hang nang paklang oi pulo te ni paklang labi rat theng do le paklang nei pusare ni paklang labi la si alang tum kupima ni ha Kedamtang ni phai krisir ke barni nijang Karbi Anglong kaparlo Rongkhang constituency arlo doloni ogami bong open state along Bharatiya Janata Party Borthoi Shakti Kendra lapen doloni Shakti Kendra tum pangrum petpen Booth Shakti Kendra Vok Sabha mai kangni. Labangso Booth Shakti Kendra Vok Sabha mai chengchia prang Bharat Mata Din Dayal Upadhyay Asubialong Mirajang thu methek mithok pen ardomar disi India National Song Vande Mataram alun lunsi mai chengpon lo. Labangso mai along MP Horen Singh Be BJP Hamren District Committee Maipu Radip Ronghang KAC Customary Board Chairman Moniram Teron Rongkhang VDC Chairman Khonsing Tokbi Rongkhang Mondol Committee Maipu Lapen Kongchun Bang Lapen Shakti Kendra Convener Banghini Dhon Singh Teron Lapen Joython B Lapen Rongkhang Constituency Mondol Committee Arloke Doan Morcha Maipu Lapen Kongchun Bang Lapen Longtrok Polling Station Amaipu Lapen Dun Maipu Atum Jetong Nusi Mai do Pondo. Tengkera lang so board hoy pen long kirteron Karbi long ria birta. Presiden Nirboy Guru, Lapen Pinaso, Mai Lapan Lekong Lu, PSC Parliamentary Constituency
DC Akihai, Singbe, Lapet, District Vice President, Dak Nandol Hari, Kejala Muslim Akihai, Dak Board Chairman Akihai, DC Chairman Akihai, Dak Sokti Kendro Angkang Lalu. Labang sorong asar chong maya loke isya hinpen pajirpon erapi heri ni phai kriser kebarni kurna kitok kang kinti arong asar hem rong asar kachiso mai dengpon mati pinipen ke alang li dilaing tie phansi rong asar hokpon iklo bangso sar chiso maya long borsing tia hinpen kachipahem phupon amaya long aluhi kapachini pona ke hairam mesing tia hinpen si aluhi pachini pono kedamtang ana ningkan pen alang likang king kisi rong asar cari calon pondo alang likang king ti bang sopir heben cheboy erapi puthot alang litum nok homi siang bongsi ake hai dilaing tia phangsi rong asar pat pondo lapen ke isi hin pen setame rong asar chong mayalu pajir pondo labang so rong asar chong mayalu ke isi hin pen pajir pon erapi theri ni phai kriser kebarni kurna kitok kang king ti arong asar hem rong asar kachiso mai dengpon mati pinipen ke alang li dilaing tie phansi rong asar hokpon iklo labang so mai long te bok te rai rong asar tum katu ka be bang thong kep rong asar tum chetong du lapen ke raa pachathang chun bang hin pen aluhi aman pen ake hai riso timung chetong du long ri asar har sing teron lapen vdc members ake hai dilai terang lapen kisan morcha chun bang ram gopil sharma tum chetong du lapen abang so kurna kitok kang king ti rong asar kachiso mayalong rong rupisi chetong si ane san chorap sarsi mesen pen bang so kurna kitok kang king ti rong asar kachiso mai mesen pen pachun pon long pamil volong komaji pen rajesh rong hang karbilong rebel tangki tiarong lo aku pen hitung pisarang din pen kami hitung acom kecil asa lapen akun ang bong malam ini buah kaya huda bang masap o Kitiku gason dukok hula so apisar asing nam hot hete dalo lapen hula so kaya hot nil pua kaya huda bang nilitum bukulia bulong pam lagi pilingarong sido dun ameka rason sido lapen ameka dopo mahusi nilitum holanda balian si do balian pilingarong ameka arlo lapen nilitum celong kepangreng lason celong ahur kethe pinang adu joni ko tongke badu ingke lason joni ko tongke ba celong kepangreng lo pulote nilitum hodak lahai celong celanai aphan abar sai kom he kelas ini tindak kurna ketok an celong tv pu pensi ladak ladak mupen rajesh nito amekar kethana asonsi la bahoni ador ko arita jaya alongsi nilitum ladak alang litum khabar ke alongsi nilitum ako no mafia bangke rong cukin corak lo la si ladak rong cukin corak along ke nilitum ladak aroy ajeng pen cenglok isi morong cukin corak heta isi thir unji pusi nilitum dak rong cukin corak tulo ingkala rong cukin corak pen ke likutas karbiaro na jutang pen ke etung ke rong cukin corak ke sardo nei pusi hakok wan asing nampu tangking pia fansi ni tum khola serok pumang ke picing kipu isi ajutang klem polo lapen adun tu nili kangki inti cewa ju pen ti adula donai pusi nili laso arpu deng lo laso arpu deng gat pen api ke ni tum mekar don mekar pen cing bailo inti sar kachiso labang so melong jetong tado kabe village council along lembang pubong piduan lapen la
rongasar ame along Klembang pu bangpi lapen arong penang kasi tong don long yasar rongasar doan lapen kucinghon ya purun doan pini ahopet ladak korona ketok pini pen sar dilaing kiapan rongasar loku kadok kawe lang perarat athengno mate karbiang anglong angkang pi arat doan apan stami pini pen kangking kita rongasar loku nilitum hokpon lo lapen kadok kawe lang perarat doan ta pini pen alang lipan rongasar pu pacini ya fansi pini nilitum labangso korona ketok sar dilaing ki abohala masih pini nitu mabang swasai deng lo lapen pini pen ka hokpet alang ipan rongasar lo ku hokpon pu pusi ningthelo labang so media pen pini pen nitu pacetak lo Nya birta lan sikang ton lo karno.